denger özüngürde bolsun. Kanda kızmaklı soşan da geldiler. Жақсы жеткіле құдалардың үйіне. Аққардан барамыз сеет жасап. Жақсы барып, жақсынақай қызды қоларға қондырып, өжер, Kız kaysı oldu ya. қос қоқтан кіріп кетті. Adımdandı taştaylı tatlı toyma gelgende ısınayım barıma yaşıkana karı kaynasın zamana vermedin çuvayın ülkesini sunmayın kuşun durgan barına bakıp direk durayın Dağın vardı, elime verir tanıştırmadım. Kız kalkır, aklımdan kalır. Yılımız verir payne güzgün, sabrından karılayır kız kalkır. Su alıştım. Hoş geldin sizler. Hoş geldin sizler. Konuklar bay bay. Nice. Hoş geldin.
gelgende, ardından bir başlaylı tatlı duygu gelgende. Rızkın anın bağrına, yaşına da karına, rızkın yaşır yaşır babasının bağrına. Rızkın anın bağrına, yaşına da karına, rızkın yaşır yaşır babasının bağrına. Rızkın zamanla, duyma batı tavana, yüreğe zıkkedilir, onlar batsın. Yüreğe çobayım, kesene zımbayım, uşu kurban bağrına, vandırtıyla turayım. Yüreğe çobayım, kesene zımbayım, uşu kurban bağrına, vandırtıyla turayım. Ben akça sorsun kamarda. Ay kızım ap geç şu. Ay şereş geç. Gel. Baskıla, başta var. Girgine baskıla. İçine gel kırasın hanım abi. Buna kemere takkan da. Sulular. Bunlar bir pataklı oluyor lan. Bir pataklı al, öt bile. Biz buna etiket turmadı. Mergem öt. Sen bir öt bile. Kana dağ var mı? Şükür olsun sana böyle var. Yemem. Bu niye öt bile? Bir gaz cennetten. Kana markalar. Kızlar hazır buna bir şire degenden giyin. Anan Kudaya şükür ha kızlar. Şükür. Çeksiz doğu. Çeksiz kızlarımız vardı. Takip gelelim. Şurada bacıların kızlarımız var. Hop baysın arma. Amin. Kana verinizler. Şunda kiremet düz yerine alıp gelgenge şükür. Şundaki gökten beri uyuşturuğu kandardağı Yıldız. uyuşturuğu işleri de öte kıyın. Sergi dağı öte Allah razı olsun. Çin yüreğimizden razıçılık bildiriyoruz. Kança toplu, kançalarımızı toplaştırıp bir örgüge alıp geldinizler. Olganda dağı öte keremetli. Arçanın arası özümüzün cıllıklar ottuğun coşağın kımız cıttangan yerge geldik. Arçanın arasına rahmat. Baruz, bar boloyluk, bir boloyluk, tınç boloyluk memleketimiz dağı tınç bolsun. Her birimizin yüzde bir kutçuluk, şunday çırgalçılık olup yürüyorsun. Amin. Kuş geldi sizler. Bunlarca ceylösüne. Bütün keseler başkaları şu yerde tartılıp getip otat. Allah'a şükür. Anan giyin cıldız ököz, mesatlı anan giyin. Men aytım mundarçaga paralı. Emi, bir adamda nar verir kız kıyın. Bu yerde cıldızın kızmatı köp. Onun içinde keçe cumuş kılgan kızlar dağı var. Bardığı bir adamga çay verir kıyın. Aynen aynen. Anan göz ol bu devey. Kudağa şükür dep bugün görsötkönüne programa men işti kılıp, programa men pütürüp oynap kırıp geteler. O men. Allah Allah. Kuş geldiniz ben aynen.
Amina. Hazrülemineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çeksiz muhtemel olsun. Çeksiz şükürler olsun. Bizge atağım şunday tane sığdırıp Allah'ın ıyık yerlerini getirip koyduğuna şükürlük getiririz. Bana hoştun. Kaysı yerlerinden geldiğiniz, kanca cemaat geldiğiniz aynen aylar. Nekini tilesini tilep geldiğiniz. Bugün oşan var. Atkargandı. Kudayda tilep dua kılavuz. Allah'ın kavgası. Hoş geldiniz. Her birimizden ömrünge. Bayağı sürgün mantardalar. Bu hiç kılay oğlum böyle oynamak duruyor. Bulumuzda. İyi mi ekmeğimizde iyi mi sonunda oturuştu? Dua kılınızlar değil mi? Kendilerine rahmetleri kavga olsun. Dua kılarınızlar. Ben çok mu dedim var ya. Bağırdın, dene kılıp jaksın ağlayın anay. Bugün daha boluş kıyın. Dua kılarınızlar. Dokunsa kaçarsın aynen de. Boşa şangırın. Ova. Gidelim. Yine çıkarmasının bardı kızıldayız demiş. Toğlu yapalım. Kızanırdayın. Sıldıran arkana bak. Ardaraptan gülün aktı. Seni dinlemesin bacırayı, saçmakta götüreyim. Buna 3'te 4'te jigittin atынан sulularga suqtanuga akыбыз бар деген ыр бар. О беле. Силердин акыңар жок деген ыр бар. Bilgin canlılar, şerif teşim üyümde var azlıca.
saçtı köşelerden gökkörüm Kıyılan koltuğda çekildim Kıyalımda canaşamın bir basın Caş gezimde memnun Şerik değişim mende da var asıl car Kurvalam çekeceğim düzekta Sularga 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 sularga
Benle. Bezirip bitti adamazsınlar. Havuzuna dalgılar.
Baybiçileri grupması. Ayındары тобы агыркы моментин манас айтуу. Аяғында төрт Саякбай Каралаевты варианты боюнча Манас менен Кыз Сайкалдын экөөнүн беттешип аткан жеринен үзүндү айтып берейин. Эй, 17 жашы бар, башында тула чачы бар, сары бурул аты бар, сайкал чыкты каркы бар, жоо чыкса жарагын, кийип чыкты карагын, жеке самбутта чой коюп, желекчен найза кой коюп, тарууландай быркырап, беттешкенди мерт кылып, кете тургандарты бар. Эй! Babamdan kalgan jeri üçün başты odo kılayın, körüp geldin köpüңөр, könüme tuldum bugün men. Meyli kırgız sartı ber, ötüp ketti dartı dep, ökünüşte bolbu dep, özdüre sayıştı oyloduk, açpay jurt ayran kalıptır, bul emne sözü dep, bul emne jagday dep, açpay jurt ayran kalıptır. Kılayın, körünüp kaldın köpür, könüme turdun bugün men. Ey! Hoppali! O zaman Rayonun özgün ayındары тобы. Baybiçiler тобы.
Ноқат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн айымдары, Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү Кыргыз Ата айымдары группасы Кыргыз Көчү деген бий менен. Oy Rahman. Singminda gülsümde, gülgümde koşu cürsümde, esimden takır çıkmasın sen. Eylesin gözüm, bir özün gözüm, sıratın gözüm, eylesin. Gülsümün calını bayrağı, celviri
açtık gülgünün, bir üzücük var güldürün. Cürükte kalatım önüme, dağlayım sende, kuvancım sende, dağlayım sende, aysın gönül. Cürükte kalatım önüme, kuvancım sende, dağlayım sende, dağlayım sende, aysın Bağlanır indir sürgün, babeste bağır gülgün. Bağlası üçün yok çıkar, başına düşürgün. Tumulu kasabalası, öteki laylası, yerime değer canımda, bu segeramın aylası. Kızım boşça şunu, kıynalık bakmasa, unutat kıyın gündürün, engin olmaktasın. İrtigi çoyluk bütün, irtigi yüzmeyim bütün, yeşim olup ceşonum, ilahta ceşayman Ballarım menin zımbatım, kızlarım menin sırdaşım. Canım bayramdan dağlar, yaşamak bile kurbaşım. Bağlanıp soğuk yüreğim, bağ için ömür süremem. Varlanmış bu sezim, bağlanır sürüp bilemem. Bassam da tutsam dileğim, dallarga ömür dileğim. Benim aylatmın damarda, bağlar çünkü şeylerim. Benim aylatmın damarda, bağlar çünkü ömür süremem. Çekti Aksaray, kızı katıymış yaştıray. Oyunu çölük canım, aksırmak canım taşlamay. Aksırmak canım taşlamay. Kuday boğunu yüreğim, hazırda istep çüremem. Özünde görsem özgöçem, ölür köptar çözürelim. Ölür köptar Kıpta
balası emmeğinden bayırtağım yanımda yakınlaran canım olsun yanımda yakınlaran canım olsun. Hoppa. Hoppa. Hayda varsan sıkarım gülüm. Hadi toram toram
Урматтуу бүгүнкү ага элечек асыл байбичелер, мынакей көптөн күткөн күндөрдүн бири дагы келип, мынтип Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири болгон Ош областынын ушу Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү эс алып атабыз. Бүгүнкү күн аябай сонун карабайсыздарбы, Кыргызстандын ушунчалык кооздугун мына жерде карап турсак 4 мезгилди бирдей көрүп атабыз. Асман тиреген, ак кар көк муз болгон тоолорубуз, арча кайың, жап-жашыл шиберчөп болгон тоолорубуз, мөлтүрөгөн ар жерден аккан мөлтүр булагыбыз, күрпүлдөп агып турган ортодогу дайрабыз. Бул деген эмне деген керемет, эмне деген сонун нерсе. Ушундай Кыргызстандын ушундай кооз жеринде жаралып, ушундай кооз жеринде өскөнүбүзгө баарыбыз ыраазыбыз. Ушундай биздин жерибизде жер жок деп ойлойм. Мынакей ошо тегерегибизди карап турсак, жайлоолор, боз үйлөр, арча кайыңдар, мына жерде жылкылар, малдар, койлор дегендей баардык нерсени тапсаң болот. Ушундай сонун жайлоодо, кереметтүү жерде бүгүн жакшынакай эс алып атасыздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр дайыма ушундай жакшынакай өтсүн. Ар дайым ушу кыргыз эли бийик болуп келген, улук болуп келген мына ага элечек апалар, ушундай ага элечегиңиздер өтө бийик. Бул баягындай кичинекей 5 көкүл кыз болуп, андан кийин такыя кийип, анан бойго жетип, ак жоолукту башыбызга бууп, келин болуп, өзүңдүн төркүнүңдөн, өзүңдүн ата энеңдин төрүнөн түбөлүктүү үйүңө узайсың. Ошо түбөлүктүү үйүңө ак жоолук салынып барып, ошо жерде мындай сиздерге окшоп аппак элечекти кийип, акылман, накыл насаат айткан, акыл айткан, кыргыздын үрп адаттарын жайылткан, кыргыздын салт санасын жайылткан, мынекей баарыңыздар чекеден кыргыздын бардык улуттук аспаптарын ойноп, ырдап, бийлеп атасыздар. Бул деген эң жакшы. Бул мен ойлойм бир гана ушул кыргыз калкына гана, кыргыз элине гана берилген. Анткени кайсыл мамлекет болбойсун, кайсыл улут болбосун, биздин кыргыздардай комуз ойноп, биздин кыргыздардай чечен сүйлөп, биздин кыргыздардай ооз комузду ойноп, манас айтып, эч качан андай нерсе жок. Бир гана кыргызга Кудайым ушунчалык кереметтүү тоолор менен кошуп, ошо кереметтүү тоолорго ушундай кыргыз калкын бийик кылып, улук кылып жаратып, ушундай таланттуу кылып жараткан экен. Ушу талантыбызга таазим. Ушу апалар дайыма бар болуңуздар. Ушу ага элечек апаларды коргоп, ушу биздин 5 көкүл кыздарыбызды, кымча бел кыздарыбызды, ушу электин чарчыгындай болгон кыз келиндерибизди коргогон биздин аталарыбыз, биздин жаш жигиттерибиз, биздин өл коргоочусу болгон ушу эркек аттуунун бардыгы биздин маңдайыбызга аман болсун. Биздин аталарыбыз бар, биздин жигиттерибиз бар үчүн биз монтип каалаган жерге барып, каалагандай оюн күлкү, каалагандай ыр бий кылып, каалаган нерсебизди ичип, каалаган нерсебизди жеп жүрөбүз. Анан дагы айтарым, бул жерде ошону менен эле бирге мен айтып кетет элем, ушу ар бирибиздин уул келиндерибизге рахмат. Кыз күйөө балдарыбызды көтөрүп, андан кийин эрезеге жеткизип, бизди чоңойтуп, ушул дарасага жеткиргенден кийин, ушу биздин ушундай сыймыгыбыз болгон балдарыбыз, ошо балдарыбызды угуп тарбия алган, ошол ак жоолук салынып келген келиндерибиз, ушу биздин жолубузду жолдоп, бизди ушундай шарт түзүп, ушинтип келип аткан бардык Кыргызстан боюнча бардык жерде кыргыз элинин келиндери, жигиттери аман болсун. Ошону менен эле бирге кызыбызды узатып коюп, ошо күйөө бала деле четте карап турбай атат. Кыз күйөө балдарыбызга да абдан чоң рахмат. Ушу кызыбыз, күйөө балабыз жакшы үчүн дагы ушу бардык ошо төртөө бири-бирине эриш аркак болгон үчүн биз ушундай жакшынакай сонун оюн зооктор менен сонун жерлерди кыдырып эс алып ушинтип келе жатабыз. Баарыңыздарга мен ушул ала тоодой бийиктикте, ушул мына ар бир жылгадан түшүп аткан мөлтүр суудай тунуктукту күрпүлдөп өмүргө өмүр улаган дарыядай өмүрдү каалайм. Баарыңыздар бар болуңуздар. Ошону менен эле бирге
Ушу Агылечек асыл байбичилер коомунун атынан bir арзыбаган кичинекей белектерибиз бар эле, ушуну камдап келдим. Мен ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси. Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинде көп жылдык эмгеги жана коңур үнү менен жалжалым аттуу ырды өз ийине жеткире ырдагандыгы үчүн Койчуманова Бузарика Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ушул Кыргыз ата айылын жалпы Ноокат районунун ичинде да Кыргыз ата айылын Кыргыз ата кылып элге таанытып, Ноокатты Ноокат кылып таанытып жүргөн биздин өзүбүздүн жакшынакай генерал эжебизди кимдер гана билбейт. Ушу генерал эжебизди окуп коеюн. Башыдагы деле ушундай Кыргыз Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси. Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесине чейин түзүлүп, бүгүнкү күндө 25 жыл талыкпаган Ноокат районунун Кыргыз ата айыл өкмөтүнө караштуу Кыргыз ата айымдары жамаатынын жетекчиси Ниматова Бисайранын 25 жылдык эмгегин кимдер гана баалабайт. Кара кылды как жарган калыстыгын таамайт. Канчалган кыз келиндердин энеси болуп калдыңыз. Акыл насаат, салттуулукту, нарктуулукту сезим эне салдыңыз. Талыкпаган эмгектен урмат, сый бар калдыңыз. Ушул өзөрлүү эмгегин эске алып, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин атынан ардак грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин Ош шаарынын тургуну аял затына таандык болгон улуу баш кийимибиз эречекти тигип жайылтууда чеберчилигин көргөзгөндүгү үчүн Камбарова Марипкан эже Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинде Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн Улуу Тоо байбичилер тобунун жетекчиси Пирматова Кимсан эжекебиз ушул Кыргыз атындагы Кыргыз жанагы эмне эле жайылткандыгы үчүн ушул биздин эменин Агылечек асыл байбичилер коомунун ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин Өзгөн районунун Жаза айыл өкмөтүнүн Кылым Мурас Шайрапалар тобунун жетекчиси Закирова Гүлнара Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинде көп жылдык үзүрлүү эмгеги жана 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Өзгөн районунун Жаза айыл өкмөтүнүн Кызылдыйкан айылдык Аксамай Шайрапалар тобунун жетекчиси Кулмаматова Бүвайша Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмеси, Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү Кызыл Сеңир жана Өзгөн Нуру Агылечек айымдар тобунун жетекчиси көп жылдык үзүрлүү эмгек үчүн Зулумбекова Занипа Агылечек асыл байбичилер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен
бирикмеси Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинде Өзгөн районунун Жылалды айыл өкмөтүнүн Курманжан Датка урпактары Шайыр апалар тобунда көп жылдык үзүлүү эмгеги жана уюштуруучулук чеберчилиги менен Акматова Санабар Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмеси Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин Каракулжа районунун Каракочкор айылынын тургуну Жети Дуан энелер коомунун мүчөсү Досуева Бактынай, Кадыр Барктуу Бактынай, Куранга түшүп ырлар жазган Акынай, дайым бирге жүрөт биз менен Бактынайдын жүрөгүнүн актыгай деген ыр саптары менен бирге Агылечек Асыл Байбиштер коомунун ардак грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмеси Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинде Өзгөн районунун Саламелик айыл өкмөтүнүн Курманжан Датка урпактары Шайыр апалар тобунда көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Дадабаева Дилбар Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин ошо эмеси өз ичине берилгендиги менен мамиле жасап, Нарын облусунда өткөн Шырдак фестивалына активдүү катышкандыгы үчүн Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнүн Эл Кут чеберлер тобунун жетекчиси Османова Камила Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Орусда берилбей калган мына ошолор дагы бар да, мына туура кабыл аласыздар. Kaldı bir okuyup koyarım sizlerge. Kırgız Respublikasının Agılечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмеси Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин Ош шаарынын тургуну улуттук каада салт үрп адатты жана кийим кечени эл арасында жайытууда зор салым үчүн Анарбаева Фарида Агылечек Асыл Байбиштер коомдук бирикмесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Бул жанагы эмесине магазинине урут түшүп калып келбей калган журнал. Thank you.
Жақын жүрсең жаман айтып
Hasan azlı içeri ömrüne Bismillahirrahmanirrahim. Kudaydan kulağı suyunsun. Jeti doğan ağalecek. Enilerge atap. Omin degen çağırmanı okup koyayım. Değiştey olgan jerimin, bereke kuttu yelimin, perişte bata verseken ıntımak bol dep. Omin. Kutmandu kırgız elimin, kulpıngan değiş jerimin, Kudayım pata verseken kut bolsun elge. Omin. Baysaldu kırgız elimin, baylığı mol dep jerimin, paygambar bata verseken baspasın düşman. Omin. Ulandısı. Adam bolu oңой emес, ömür kıska, akıl nasat kalsa eken, menden nuska, ağeleçek, kadrı, adaşpasın, alğalayver, ağeleçek. Bul turmuşta, жалған düýnü, körö ber, körgön uluk, jakşı körsün jüregиң, bardyk ulut, mensinbe, bölünbö, жалған жашоо, jarkırasın bir günü, jürüp, Allah'ımdan aldında, tegiz bolgun, ağeleçek imanға tüz ornogun, jaro kerim kırgızım, bölüp jürgö, azdır köptür, körgönsün, kan ordonun. Sen kırgızım kögörüp, bata menen, sezimlerin öçpösün kata menen, Allah'ıma razımın bul jaşoodu ağeleçek imanına sezim kenen. İçindeki jeti kızır bürösü ilgerile geçirilsin ağeleçek günösü. Sıymıktanam ağeleçek yenilerge ak eleçek Allah'ımdır türösü. Var bolunuz.
Ayımlar, sadakalar, берген адамдарға разы болғыла. Біздің Ноқат районының, Нұрсатай өкіметінің, Қарағой жайлаусының, мұндарсы жайлауға келіп, bir saat болса бүгін кешке салғанымызға Аллаға чексіз мақтаулар болсын, чексіз шүкірлер болсын. Сіздер қайда, біз қайда, бірімізбен көрісіп, мынантып сөйлесіп, мына тамағымызда еміп, Jamgırda kemçilik olmayınca bol boy. Bardığında bilesiniz jamgırda kemçilikte. Çay kaynatacağım kıyın göz göz. Girgen özden beri jamgır cevap atar. Anan çay жақсы olmaya kalsa, оқаса keçer gelip basa. Keçiresiniz bardığından keçerini sırayın. Anan giyin kızlar, bunday.
Onu birinci aytkan Yıldız rahmat. Ondan keyin boptur dep koygon men. Anan gelgen siler. Men ne aytaman? Bu yerde birinci şoförlarga rahmat. Anan muzikantlarga rahmat. Anan kamerachilarga rahmat. Anan gelgen bizge rahmat. Mına beçeresinin keçinde saat 12'de 11'de geldi. Neme? Bunlara o beçeresinde falanca olup geldi. Men falanca dollar men saatlen dedim. Men için çıkarsın, men için gelesin dep gelişti rahmat. Vardı bir o sözünü teşekkür gelgen yerge. Çok rahmat. Yıldızın sözünü algan organ rahmat sadakalar. Bunday boluş kıyın bir caka çıkış. Bir adamı biriktirip bir yerge çay veriş kıyın. Siz iş bolboyt aynan keteyler. Oşun için sabırduluk menen biri-birimizden keçirimli olup biri-birimiz keçireli sadakalar. Anan jakşı aytıp koyduk mu, jaman aytıp koyduk mu? Bu neyde jakşı neseler bolboy kaldı. Keçirim sırayımız biz. Yıldız ökövüz. Serteyinde Yıldız ökövüzde olup tatta vardık. Silerdayi adigen. Anan Yıldız ayakta ayıttı, bir yakta köpünçe cügürgen. Meni kolu atat desem. Gıtarkadağı, emi narveri kılıç kıyın aynan keteyler. Oşan için mensilerden kata kesse keçirim sırayma. Bizim Karakoy yaylosuna, mundarcı yayloga kuş kepsinger aynan aylar. Ötkönde, oştu, neme, nukattın, bir keser tavşıydı tatılgan. Hem oşalır keçer tartılmagan eksmaktolar olsun, çeksiz sürüler olsun, götürdüğümüz sürüler olsun, bunantık nurun beri ötken kadar sürüler olsun. Doğundan, şamalından, şerinen, apatından saktağında Kudaylar kilip dua kılavuz. Uşu jürgönüzde Allah'ın kuş görsün, kutkusun dep dua kılavuz aynen aylar. Kalada baldarımız jürgön, uşu baldarımızın tapkınları jakşılık olsun. Men uşu kıstarıp ketetelem, uşu baldardan tapkın akçasın, Hakeleşbey, büyüge 1 kilo döş tapar durup, oşo kaynatıp içip durup, elhamdülillah okup kotağıp koysanız, oşo baldardın tapkanı da jakşılık bolat dep tileyim. Jürgönüne de jakşılık bolat dep tileyim. Jetip tutup, odarlat dep tileyim. Tilep kotağılavuz aynan ayından. Bizde mına süt üstüne kaymıktar verdiler, kafe degende toktatsanlar, büyüge oturuş kılsanlar, büyüde bir 4 saat oturup mına turgandım bardın. Bayağı neme kılsanlar, eksan sadakasını alsanlar, etajı saldılar, Madonna'nı aldılar, onu niye kılat bilmeyeyim, onu ölgönüzde o işleteyizdir, sirgüz işletmey, koy, dep jönüp kalındık. Uşunun men silerden suranıp ketem, Oş oblasının süt üstüne kaymakta. Uşun oturuşunlarda, büyüge kılgılar dep suranıp ketem. 4 saat vakit ketet. Sebep degende, balan tuğduk, gelindi aldık. Oşol bizge 4 saat hizmet kılıp versin. Bizim 9 ay tolgan olan otur birin kılıp veret. Aynan ayında. Koy, gelinge jaman görünbeymi. Koy, ana erge varıp kılıp veremin. Oşunu toktatalım. Anan, azı gelinge kolga su koyuştu bilmeyip sadakalar. Dastorkonda teveleşin bilişet. Şu okşağınga siler buna süt üstüne kaymaksınlar. Vargan jerin yerde dastorkonda teveletmegile. Olga suğur koğandı ayt bile, oğuzaktan koy, atağındı salva, bu olga suğurgan soğuk bunanday olak dedim. Oturup, anam bayağı 5-6 saat vakit bulup da, olga suğurgan vakit bulup koyagala öyle. Süt üstüne kaymaklar, nesilerden şunu sulanıp ketemiz. Olga suğunu oşa yerde koydurup, juup, oşa yerde pata verip çirketten yer sıranamın. Kaferini sıranamın, aynen ayda. Büyüde kılgılan. Kata kılgılan üyde. Baldan kant işte vatat. Oruçlardan üretim tazalar işte vatat. Şıpırıp işte vatat. Onu bilelim. Aynen ayında. Olaman kul getirip de parvar 2 samsan alıp cev alıp bulup tep gelmey. Oşa 2 samsan içine koysa 1 kilo 5 kilo. Büyük gelip kaynatsa o bardığı toyar. Ben şunday da silerge ayttıramın. Uşunu koldan kıla. Men nokatırıyan onundağı süt üstüne kaymakta koşu. Ayt gelmektin sen. Öte sırandım ben şuna. Hazır misal meneke ertege birinin ondan giyin anam bir çölü satın degen satıp getek. Bayağı çekanalarda mundayla aytıp koyayım aynen ayda. Oşunu toktatalım. Ben silerden sıranam. Anam bağırdanların başlarından ağzı olunlar, akkalpağına tüzbesin.
bergen balдар ilim bilim eline kerek bildirgenler bolsun diyerek şeyler. Az bardığına nereden çoğayıp, baldarına çoğayıp, nereden berip atkan çağınar. Anam yaşlar, bala çakanın yüylü atkan çağınar aynanar. Budalar görmenin 1000 yıllık buda olmadı. Budaydan kile duağlav sevdiler. Anam dünya yüzümüz, Kırgızistan'ın. Oşun içinde canım momu Müslümanlar tunç olsun. Oşun içinde biz daha tunç olayın. Amin. Allah'tan saat 3'te durasınlar. Oşunda bir 2 reket, 4 reket takası oğu da sadakalar. Buna el yurttu tilek, bala çıkmalar tilek. Buna o beyvisilerin tileğini öte çoğun verir. Ben sizlerden uşanlar tilek kusrak edemem. Anam tunç geldiğine göksüyle koydum. Göksüyle gönme keçiresinler. Yağmur cavata temin kafası ketip kalağı da Allah buyursa özür sıktadın. Aktör versin. Bardın arka. İyi duağlağı. Amin. Amin. Günlarağa, yazıcıға, muzikantқа, kameraға, şoförlarga yapma şekerge gelgen. Ağırlık beyvişçiler. Bardına trengerge jettiler. Allahu Aman bolga sadaqalar, hoş gelsinler. Bergen aksaňarga razı bolgana, bergen kadamlarga razı bolgana sadaqalar. Tunç bolmayın aýdar. Öyle ıslıkta adı ayaklı ıslıkta yağmurda soğumuş verdi. Vay keçe dönüp. Kattırak şöyle, kattırak. Anan keyin mınaki özümüz o'sha uyga borib limonlar joldoshlar bildirib жақсы келиндерimiz limonga keladi бардык o'sha tuğanlarыбыз бала чаға болса билет азыр саада сабыр марттар бүге баратышат Hiç beradi. ошолорду үйлөнүшөт ошолорду үйлөнүп кетүүчү бизбиз Amin. сөзүбүз рахмат чыгышка жагат ушундарга мына камерасы бар Amin. Bardın ata, rahmat. мына жамгырда жакшылыктын элеси да O bu